Hello everyone! Naimbag nga daw kada kayo amin. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kab sa trika sa napod no anagan, tintay i-drama. Ngam sakbay na, shoutout mampay ka ni Lenny Tolentino, Claire Silisipan ni Tailagan Isabela, ka ni Aurora Vega. Kasi manti ko na ni Kab sa trika. Dear manang biyanang, nabdaan nakitiman nakaawat, nagagat kan pasensyoso nga asawa. Awanan ti sa pulog pay kan kuana. Kaya't kapoy ti dayta kinasingpat na imabusuak. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Nakaluto kan ba kay? Anay ko, nagsakit man ang tingipan ko. Ay, nagrigat ti agunay no ng sakit tingipan. Lakaman namin nga pasat ti bagbagi nga agsakit. Anya? Unak namin apaikat mo na tagsakit ang ipon mo. Mabutang akmat nga rod, Rodil. No agsardeng to ti sakit na, paikat mo, tapno makaginawa ka. Unto? Ay, anay ko man. Sige. Tasya nga rodon tagluto. Di kan rumor dito silid ta. Tasya akong ti makaamong agluto. Ay, namati manan di asawa ko. Ag-ol dagak manan anya pa nga rod ngay. Nay, apay asikat aglablaba, Rodel. Ayan ni Rika aya. Agsaksakit tingipan na nanang. Naurno, dilabaan men. Saan mo't makatrabaho? Nasakit nga ro tingipan na. Anya, mala, sublatan ka ditan baraw. Takaasi ka mabambanlog ka nga gapo iti trabahom. Ngam si kapay lati aglaba. Saan nanang? Mapankailatan ni tayo ni Rika. Mabitla amalpas da ito yun. Oy, Rika, agriin ka man dita. Rika. Ini ada kayo matgayam nanang. Bumangon ka di tataing kasublatan di asawam nga aglablaba. Di ka lamasyan. Mabambanog nga agapoy ti trabaho na. Ngam isuupay lati aglaba kas kada agluto. Nasakit nga rod tingipan ko mat. Amok nga agpampambarkalaan. Amokon ti style mo, Rika. Indak-dakkel mo ti kasta nga ugalim. Nasakit mo't nga talaga. Ag nga ka man takitaak no addadadaal tangipon mo. Apay, masapol pa'y laang. Ay nari ka. Agbalbaliw ka kuman. Tabumakit kan. Kasano no mauma ti asawam kun ka. Haan nga mauma ni Rodil kanyak nanang. Nagsingpat nga permi dayjay. Kanlab na. Tatang, pakiilot yung manto'y takyag ko. Nasakit mamatay. Nan, yag mo ta imam. Hey, kasano adyag sakit? Kat si kamot amin tagtrabaho iti balayaw. Senyorita mo ngamin di asawam. Aduman nga rutian anayin na tatang. Narigat mo't anong persa kapag trabahuan. Kasi man. Ay na, at datimangkan nga urat, anak ko. Lami is siguro na itaw. Kasano mo ngamin? No sumangpad kang agapo iti trabaho, siga may lang tagluto, kinuan niya pa dita. Kapilitan mo't nga rong garamidak dito tatang. Takanayon mo't nga darik-rik na ni Rika. Kas nila ka na yun ay. Manipod sa mo nagasawa kayon, adda ka na yung tirik-rik na anan. Masakasyanak mo't nga rutkan ko ana. Lukas siya nga danan na yun na tatang. Ay, katsiga, di nakakaasyan. Ay, no siyak takin asawa kin kwa na. Saan gagbalin di kas jagal niya? Kas lagpampambar nga bilang. Takanayon mo't akas jayag. Bakit? Mangalatan sa itibabaw nanta. Tapno da katulungan ta dito balay. Tanay, marigata na. No siya ka amin tagtrabaho dito. Mabampanugak mo titi trabaho. Bakit? Ay, pasensya kan, Rodil. Kastumot ngamin nga aglalaok ti marikrik na kano daduma. Kat sino nga rod ti alaan ta nga babaunan. Agbiro kak bakit? Adda na sa pulak akadwata dito balay. Sari, iso ni manang mo Arika, asawak. Naimbag nga oras mo, Manang Rika. Ni, nagbiit matan nga nakabiro kay ti babaunan, Rodil. Wen, tinrekomenda dya katrabaho. Mala, sumrek kan ading sali. Thank you, Manong Rodel.
Manutawan mo, Sally? 22 kun manang. Adan boyfriend mo. Ay, awan pa'y manang. Apay nga katulong ay tinaplayam nga trabaho. Kat napintas ka mat. Ibagaman tagpaiso kanyak. Ayan nang agpaiso tinag-amamuan nyo kanila kay ko. Sigudon nga agam-am mo kayo niya. Ah? Ay, saan manang? Italaan nagam-am mo kami. Jay katrabahuan na tisigod nga am-amok manang. Sigurado am lang nga agsasaw kay tagpaiso Sally. Han nga siya tiluklukuan niya. Umay kamat sumango dito lamisaanan, Sally. Tagigidam tayo namangan. Sige lang, manong. Madamdama akton. Nagsugak pa'y. Apay aya nga kasla atat na atat ka nga makisango iti babaw ng Rodel. Ipadla mo lang nga kurso na damat. Tila ibagbagamat. Agin-agin ka pay lang. Mas dawa ka ta ubing kan napintas ti pinilim nga babawnan. Ada siguro balak mo. Unuhan, baka sigud kit di nga ada nagkinawatan nyo kat nagpamarang lang nga babawnan. Tapno maiawid mo ito'y balay. Nagrugit mo ti panunot mo, bakit? Anya klase ti panagpampanunot ti kastamay. Ay, han man nga siyak tiluklukuan nyo, kunak. Aggulo ah! Mangan ka iti halo-halo lakay. Nag-orderak man ita kaaro ba? Naimas mat gayam tila ko daid ta. Apay, duwala ang tiginatang mo. Katanya nga rod ngay, duwa talang mat nga mangan. Ni Sally ngay, di mo mo't inggatangan. Kasi mat sapay na bannog ang naglaba. Talaga nga han mo nga mailay magtirek nam iti day nga babonan niya. Ay na Rodel, unahan mo nga amin ang kanyak. Amok nga perme nga agayat ka kanya na. Anya mo ti kastay bagbaga mo? Siyempre, kadwata dito balay ni Sally. Ilak aman ta iti kanin na Kababayin kinkwana. Ay, hanak man nga ululawan. Ibagam tagpaiso. Ada relasyon nyo kan ni Salen niya. Ilay bagbagam. Awan! Itanya kumaga po. Sa anak akasta. Kaslay di kalman. Inik kami ti barbecue. Kanayon ka pa nga agpatimpla ti kapem kanya na. Hanak lang nga agsasaw. Ngampalpalewan kayo. Kat di mo mat nga rod masangot ag timpla iti kape. Tabisi ka mat nga agsilsilpon no kwa. Dakal ti instinct ko, Rodel. Lipliputan na. Ada pa jay, nagsinaruno kayo nga simbra kit ti balay. Diyaka mo ano, naggap-gapuan nyo. Nagkuyog kayo nga duwa. Saan kami ang nagkuyog? Papanan mi kumangay. Aminam nga amin ang tagpaiso. Ay na, hagim imon kay ti angin. Yung mala. Tapno awanin pagim imunam. Pagawidan talaangan ni Sally. Lukas ka? Pimanawan tay babaunan niyo, anak ka. Undatang, tapagim imunan mo't ni Rika. Naglukang. Pati babaunan, pagimunan nan. Un nga ron, Apay ngamin akong di ala kayo iti babaunan. kita mumot ang naimon di asawam anak ko. Marigatan akmat nga ron siya kami tagtrabaho di balay tatang. Baunam ngamin di asawam nga agtrabaho Si kamot ngamin amin ang ti mga ramid iti trabaho na kuma. Yak maibaon no kasya nga darik-rik na iti bagay na tatang. Isong agsapulak iti kasukat ni Sally. Tay bakit man lang talaga babaw na? Tapno sana pagimunan ni Rika. Ay na, nagbasi magayam to dalo sa kabalay, Rodel. Wala na. Iso asan kayo marigatan ngagdalos dito eh. No aglaba kayo, ininutan nyo. Tapno saan kayo ang mabannog? Ayos lang, Barok. Nerwa makon. Uray bakuta kakit-kitaan nyo. Napigsaak pa nagtrabaho. Mabagkakuntupay ti sa nga kaban na bagas. Napigsa kayo pa nga ron. Anong kasta na? Wana. Namintin ko nga minday tata kanayon ti panag-ersisyo. Alang nga ron, Dana. Panahon kayon. Tama pa anak mo tin agtrabaho. Ne, apay. Nagapuan yun, nana. Panapay nga kas na ti baduyo. Naial-al data cycling yun. Madmadlaw data. Yay, napanak nga may nagjogging kan nagsumba. Iswakas to iti suot kaw. Sumarampiting matgayam dato nga bakit. Bakatan lang arudan. Agbado pa'y lang iti kasta. Nay, apay kasta ti panangkitam kanya. Ngiri ka. Ay, sige, yung kayo agsukatan. Tagluto kayon. Mabisin akon.
Napintas mo, jay kabarbaro ababaunan nyo anya, Rika. Uray bakitan, yung sila tabag. Nalaing nga agdala. Madin to pay, hana nga bagbagay. Ha? Aywan. Awan samot an-anayam itibagi mon manipod at dan babaunin nyo balasang kao. Naimbaganak siguro na tatang. Balo ka diti babaunin nyo. Wano bakit abalasang? Balo ka no mat. Apay nga damdamagan nyo aya. Awan, kaya't kula maamuan mo't nagpigsa nga minti karisma na. Makapaawais. Kitaan nyo man dayo ti bestida no umanay kada kayo nana. Winagwag ko itay-dayta. Ay, wow! Nagpintasan. Magusto at ti color ka ni style na. Thank you, Rodel. Aw na nyaman na nana. Basit sa ngamin tinaitugot yung abado yo. Huwag nga road. Talula pares. Sige, tanong mawaya anak manayin. Inakto kumatang itibado yo. Uray tay pambalay laeng. Ay, agyaman na, Rodel. Ay na. Nakasingsing pa ka talaga. Sige lang. Karibalam ni tatang mo, Rodel. Anya ti magpagamali ka? Umay ka man. Mabantay dyan silid. Tayo dyan ang agtong-tong. Anya ti mapaspasamakin gaya. Anya man day tangay bagbagamon. Ay! Uray bakat ni nana mo na, mayat pa lang ti sukog ti pamagina. Gaputa sa rampiting dadya nga bakat patulambatan. Anya patulan nga ibagbagam aya. Madlaw nga kurso na da nakadadya nga bakat. Wano, shucks mo kit di dayjay. Diyak amuking ka. Pati bakit pagimunam? Anya ka mating? Kasalanan ko ni nana mo na. Pagimunam kit din. Han nga siyak ti padpadasan nyo, Rodel. At dati putadak no kaskas ano. Han nga siyak ti padpadasan nyo. No kasta, pimanaw manan tay babaunan nyo, Rodel. Una na. Diyak kumakaya ta papanawan. Tanagagit kinasingpad ni nana mo na. Gamjamit ngamin anak yo. Di na amo nga ilugar ti panagimon na. Pati bakit pagimunan na? Ay, kasjay na nga ruday jay nga anak ko. Naimon na talaga. Naimon lang nga rudan sa dupay. Di kidi agyaman, tanakatumpong iti kasken kakasingpot nga asawa. Ay, tek ni Rika. Nga uray kasi iti ugali na nana. Iso asyak tagadjas. Siya kumati o may ije balayo. Ngam adamo nga min apukok nga awawir ko. Tanay, amuyo mo't nga da ije abroad ti inadagiti ubeng. Uy, okay lang nanan. Saan da kami napanunutan? Mangbiro kak tumanin ito sa bali ababaw nen. Tay saan apagimunan ti anak yu ti sa pulag nga agbalin akatulungan mi. No aggagat ka kumanga men, Rika. No aramidom dagiti trabahom dito'y balayaw. Saan kuman ang mangalan ni Rodel iti babaunan nyo. Katawan kuma ti pagimimunam. Talaga nga chismoso dadya nga, Rodel. Ibaga na pala ang data kanya yo. Kat asino pa'y kumati sa bali a pagpulungan na. Siyak nga inama. Kan maysa, pudnuma ngamin anaimon ka. Nasakit nga rod matisikat ko. Agsisinublat mat dagiti nga saksakit ibagi. Sa pagsaksakit man ang tutangan timak. Ay na, kasi cellphone mo day taa. Ay nari ka aya, agnakam ka anak ko. Saan agaputan na singpat di asawam, kat agsadot-sadot kan. Makitinulong ka, anak ko. Rika, talaga ka di adi ka makatrabaho dito balay? Tapno amok no mga lakpay ti babaunan mo sa anan. Kanayon mat nga agsakit na ito sikat, likod, ngepan, tiyan, kan ulo. Ay, numat ngamin mga laki ti babaunan. Paginmunam mo't ida. Uray bakit paginmunam mo't? Kat pili mat nga minta alaam Han nga dagijay garanggan diyang kan sarampiting. Kan diyan nga napintas man ta alam. Diya ada asawa na, kan diyan nga managdigus tapno na ang dud. Han nga jay digus nga digus. Bakit? Kadwa akong tagbalin na babaunan ta. Ni Hayden, kanaka. Anak ti kasinsin ko ije kabang-ibang nga ile. Ha? Lalaki? Wen, tapnawan rason. Tapnawanan ti pagimunam.
Hayden, sumragan. Diyan ka na kang kan. Imbag no amo na taglabakas kada agluto. Nalaing ang aglutan ti. Tanagadalak iti panagluto, di na panatawin. Mayat kidi ano lalaki ti aglaba, tanapigsang aggaw-gaw. Ay, sa bagay matkid di ah. Katuanan ata ni. Anak pa nga talaga nga makaubra. Ay, adot yan, anayak. Auntie, nakaluto akon. Mangantan. Sige, Haydin. Duwa ta nga ang sango nga manganta, adamat nga min trabaho ni angkal mo. Uwan, auntie. Ni, apay nga, naka-boxer shorts ka, Haydin? Hay, nabasa nga minta short pan ko, di naglabak, auntie. Kan agdi ko sakmatlan madamdama. Umay ka nga rudwite kang kay ti pagsukatam. Andahan nga ususar ni angkal mo nga short na. Sige, auntie. Madamdaman ton. Mangantayo pa eh. Umay ka kit din. Mapantabi iti diya kwarto tagpili ka iti usaram. Ha, anay ko. Nasakit man ang tibukot ko. Haydin, mabalin nga masahiyam to'y bukot ko. Ha? Ay, uwan, auntie. Nagadalak mo't lang iti panagmasahe. Ay, nalayan ka nga ron na ang nukasta. Sige man, padasak man ti panagmasahin. Oh, apa di ka makaid na riga. Kuti ka akuti. Sapay makaturturog akon. Nasakit nga ron nga permi ti bukot ko. Kaya't na ti mamasahe. Anya, sapay na panugak. Tanag-overtime kami iti trabaho mi. Ay, di balitada ni Haydin. Nag-adalmat gayam day jay ti masahe. Nalaing agmasahe. Ha? Uwan. Panagluto kan panagmasahe ti inadal na iti. Ay, sige, maturog kan ta inakbi itag pamasahe kanya na niya. Tama siya nakmot ngamin kanya, no? Si kapay lang ti pagmasahe ak. Ag ina nakakit dila kay. Ay, Rika bakit? Ayan mo. Rika! Rodel, simra kaklatan, tanakalukat mo tiri daw yaw. Ha? Anda kayo maggamnanan. Nasapa nag-ring ni Rika, isasap sa bulag. Awan mo't iti kusina. Ganura ni Hayden akanak, awan mo't iti silid na. Nay, ayan dan nay. Awan mo't nasabat ko ijay dalan no bilang rimwarda. Ay wan adainyag ko apandisal. Ikapiyo baraw. Sige, edi suyo di talami sana nang. Tinakman kitain ida, di talikod ti balay. No, saan mga imay dito iti asawam anak ka? Ni Hayden ngay tatang, saan nga imay? Saan mag? Napalandaya. Diyan mo tatang. Diyan akong simrek iti trabaho, tasap sa pula kita. Ngam awan damay. Awagam ida ah. Diyan makontak ti cellphone da, tatang. Nanang... Oh, anya. Anyat madamag baraw. Ayan dari ka kunti ka anakam. Awanin nanang. Nagtarahidan. Anya, nagtaray? Apay, ada relasyon da. Una nang inlimod na ti relasyon da. Sada nagtaray. Imawag ni Rika itay. Katimbaga na alipatag kanon. Anya, ay na, mangibaba inday jay a babae. Sana nagpampanunot. Apay ang naaramid na ti kasta. Dito'y lagayam ti ayan nyo, Rika. Mangibabain ka. Apay nga inaramid mo ti kasta. Di ka kadag pampanunot, ah. Agpampanunot akmat Kaya't kung amin ti maandaan iti anak, nanang. Bumaktakon katawan pa lang anak ko. Kanayon ngamin nga mabandog ni Rudil. Ay najak amo no anya klase ti panagpampanunot ti andakan ka. Ay no may kankansan. At anya nga rod ngay. Tawak lang mat nga kamali. Sige, agawid kayo nawanan ti bagayo. Agawid tado ah. Agsublikan iti asawam. Haanan. Sinaak nga rodan. Subliak pa laang. Haanan. Ni Haydin tadtan ti ayayatak nanang. Sorry, Rika. Yung suksukunin da kong dagiti dadakkel ko. At dalugan no inarkilad apang sukon kanya. Ni, apay nga kasta. Kunam nga walang iwanan. Apay nga ibatinak.
Saan da ka kayat dagiti dadakkel ko, Rika? Kan basol ka no tar aramiden ta. Isong agsinatan. Nasakit man, ngam masapol nga aklunan ta, Rika. Agsublikan kina Uncle Rodel. Sardengan tang dagbasol. Anak nga panawan, Hayden. Kasano ak ngayon matan. Surya talaga, auntie. Masapol nga agsinatan. Kajak kayat atob nga rin dagiti dadakkel ko. Naimbag nga oras mo, Rodel. Ha? Apa nga da ka? Umayak ang dawat iti pamakawan mo. Nagbasulak kanyam. Sorry no, nasulisugak. Nakula panda to'y panunot ko. Gapo iti kinagawa po dya ka anakam. Urayan nak dito ente rito. Di kan sumrek. Tagpila sakbit. Agkuyog ta arumwar. Ha? Papananta, Rodel? Agpasyarta? Nanang, may kami kinirika. Tas ipupuso ak amang isublikan ko anak kada kayo. Ni, Rodel, kunak mano kunam nga pagsasaritaan tayo tipan nakaurnos ti amin kanyata? Kunak lang dayjay. Tapno sumurot ka kanya. Ngam saan? Awanan ti rumbang nga urnosan tayo tinagbagitan ta. Tanalpasan ti amin kadata. Rodel, ridi ak nagbalbaliw. Sulit ak tinagkurang ak kanyam. Pagbababawi ak na nga nangyari. No ikan nakitimay sapay nga gundaway. Agagatakon. Promise. Hankan nga mangalay ti katulong tata. Siyak tuntag trabaho ije balay. Mabalin mo matlat tatag balbaliw nga oras saan tan nga agden na, Rika. Basta siya, napakawan kan. Ngam, di kan maawat iti danak. Isu asori, Rika. Aklo na kanaylaw anak, banag apag bababawyak iti kastaunain. Inawat ko nga rod tigasat ko iti asawak, tanyangay kat nagbasulak mat. Pudno gayam ti bagbagada nga oray kasano ti kinasingpet ti may sa tao no mapunwan, at dantulat ta pagpatinggaan ti pasensyana. Nagkampante ak ngami napakawanan nak ti asawak ngam nagbidduta. Kaya tita daaklat tay ti balay dananang ko kat tultulungak ang mga awir kadagiti kakaanaka. Alakastan, tigayam mo, Rika. Alagagayam di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo, Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, para iti script kan para iti drama tigayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, niya po Diyos timang tarabay iti tunggal maysa. Hello manan, kada kayo amin na imbag nga orasyo. Kaya't kumantagyaman, iti kanayo nakadayo amang tartarabay, ken mang subsubaybay kadagiti amin a drama tayo ama ng biyanang, ken biag ti tao. Kaya't pagyamanak met, dagiti agkakapintas a komentoyo, kadagiti amin nga uploads tayo. Ngam pasensya no, hangko nga ma-replyan amin dagita, ngam kit di mabasbasak, ket pakaragsakan unay tigayamyo. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Pakasaritaan ni Kabsat Danica saan napudnanagan, tintay patangatangay drama. Ngam sakbay na, shoutout mampay ti pamilya Gorospe kan Toscano, dita Cagayan Valley from Annalisa Toscano. Ni Annalyn Galam, ni Shane Valdez iti Saudi Arabia, kan Jerry Salibad iti Kalinga. Kastimanti ko na ni Kabsat Danica. Dear Manang Biyanang, nakatumpo nga kiti asawa asaan ko akadutdutan. Tangamin, kanayon ti panagapami, mayat-mat ididamo. Ngam idadan anak mi nagbaliwan tilin nangan mi adwa. Rogyak man nga rod ti agsalay saan. No kastamot la akanayon ti panagapayo. Nasaysaya at nogsina kayo. Kay kahit ko ano siya. Nakarkarupay nga kay kayat ko May maya tatawanan ti sakit ti ulok. Sige agimpaki ka nga rudan. Tapumanaw kan dito balay dani ka. Siya kon ti mangimpaki ti gargaret mo tapno mabait. Dario, mabit lang! Di ta pa'y nalpas ang nagsarita! Baybayan yun nanang. Awan matlangan ti masapul nga pagsasaritaan tayo. Lepasan min ti amin kanya mi iti anak yo. Ag kanya-kanya kamin. Abalayan, anya ti rumbeng nga aramiden tayo. Uray anya apam magbaga ti aramida kadagiti anak tayo. Ngam sinalat ta ti ibagbagada,
Naibagak lang nga agsinadan, ngampay sunda meten. Kung kunaklaang day jay, ngam kinapudno na, jak kayat nga agsinada abalayan. Ay, problema nga rod met dagiti agasawa abalayan. Mayat met ididamo ang nagdanada. Nalailo da iti tunggal maysa. Ngam idinatawanan ti panagdanada. Kasjay dametan. Jak kayat nga agsinada giti anak tayo abalayan. Kayat kunidani ka amanugang. Kan kayat kayo met nga abalayan ko. Tan agsisingpot kayo. Ay, oray syakmet ha, abalayan. Jakmet kayat nga agsina dadaan ni kakendaryo. Nang runa ke nagkasarda. Kasanulangan nga dagiti anak da, no agsina da. Wan nga raw abalayan. Ay, Dagiti apo ko tayo ti agbalin akase no bilang laeng. Broken family, ti madakalanda pamilya. ay, tinasaya at abalayan. Urayan ta nila kay ko. Tapag sa saritaan tay man ti rumba nga maaramid. Apay ngagsina kayo. Anya ti rason, Danica, Dario. Kanayon matlang ti panag-apamek ni Dario. Kanayon nak nga apan. Kanayon nga apaan nga. Ganusika ti kanayon ang mga apakan niya. Ha? Di mo man ipulagid tinagmading aramid mo? Si kanto pa ti man nakiapa. Limal lalakyan ka nga apero. Di kaya agapay ti sangwanan mi adanak kayo. Respetuan da kami kumamada. Saan da kayo apinayaban? Tapno agapay ti sangwanan mi. Pagsasaritaan tayo tinasaya at ito'y. Pasensya kayong tatang. Urnusin nyo, ti saan nyo apagtinkin na awatan. Suruin nyo ngamin tagpakumbaba. Tagpada kayo ngamin anangato ti pride na. Talaga ariribok ti mapasamak no kasta kayo atwa. Sinako ni Dario, tatang. Oray siya tatang. Jakmat kaya ti makidin na iti anak yo. No kasta, talaga nga agsina kayo? Uwanan na, tatang. Kasanaon na kita anak yo? Kat alaki suda, taubing da pa lang. Siyak ti rumbang nga ayanda. Final na ita na desisyon nyo. Uwan, Uwan, tatang. tatang. No kasta nga ron. Awan maalam at tawid kada kami itinam. Dani ka. Ha? Ni, apay nga tatang? Kastamat laeng ti kondisyon ko, Dario anak ko. No agsina kayo kini Danica. Awan met laeng ti maalam atawid mo manipod kanya. Anya? Apay kay nanang. Kitag may sakmat nga anak yo. Basta awan maalam atawid kanya. No di urnusan ti bagbagiyo iti asawam. Anya? So ano kaya tiyo asan amapukaw dagiti tawid yo? Urnusin nyo ti bagbagiyo. Sapay lalawa adaga ti tawidin nyo. Ila kumidagi jahi no agsina kayo. Ay, saan tatang? Apay nga ila kuyo? Agpili kayo adwa. Urnusin nyo ti bagbagiyo kat maalayo ti tawid yo adaga. When no, agsina kayo ngam awan maalayo at tawid kada kami. Ay, Dario, anya nga iti may bagam. Kat sikat ag desisyon iti dayta adali ka. Ay, unay matanan. Nagrigat matdata nga kondisyon yun. Awanan ta do pa sao. Sungbatan nyo kiti ti damdamagag. Ngam ne, dak kayat amakita nga adda saan nyo pagkinaawatan ha. Pagtali na idan nyo ngamin ti kinalailo yo iti tunggal maysa. Tapno saan aday ta sina-sina ti bagbagayo. Ikan kayo iti sumagmamano nga oras ngagpanunot. No anya talaga ti desisyon nyo. Ay, sayang matya tawid ko Oray siya ka. Nalakaaya ti awan matawid na. Kat, anya nga rin ti desisyon mo. Ganya pa nga. Ang uwi na. Saan tan nga agsina? Ngam, kasano nga'y. Haan mat nga kayat datata nga makita da nga agapata. Di kayat dakat masapul nga sweet ta nga ka na yun. Agbalbaliw ka nga minan Ha? Si ka ate agbalbaliw? Apay ko mga siyak nga'y. Kat no si Katerino kartaramid na. Anya siyak siga ah. Ha? Sige, ikarigatan tati mga barwanan. Agbalbaliw ta nga duwa, Dario. Onya, nakapanunod kayo? Dario? Danica? Uwan tatang. Awan tatang.
Kat nga pagnumuan mi, asaan mi napatuloyan ti panagsina mi, tatang. Nasayat nga ron. Gimnay, ulita ka. Tsak kaya't amakita ti panagapayo. Ano kasta kayo lata? Nasaysaya at langag sina kayon. Kat di mi itad titawidan nyo kada kami at adakil nyo. Uwan tatang, han kami nga ag-apa. Promise, tatang. Agbalbaliw kami. Nasayat nga ron. Sapay lako ba? Tamatong palyo dahi ta akariyo. Mamuan mi matlang, kadagiti karo ba yun? No aga pa kayo ba rin? Mala, agawid kayo nga ruday. Dario, ag-picture ta. Apay ay apo manitsure ka. Adula amin. Ag-picture ta ata ipost ko iti social media. Itag ko kada nanang kan tatang. Kasamatan ka ni nanang mo. Tapno makita da nga sweet ta kampay idi. Ha? Tapno mamati da nga haantan nga ag-apa. Kaya't mo titawid unuhaan. Ay gat ko siyempre. Malang aron. Agaw nga ang tagpicture. Tamasinitak nga umabay ka. Sige nga ron, umisam ka ha? 1, 2, 3. Umisam ka! 1, 2, 3. Nalpas. Yung kay Jayan. Uy, Danica, nakita ti impose mo aladawan nyo kinilakay mo. Ay na, una yun as sweet yu adwa, mare. Kasla italaang nga ag-post ka itiladawan nyo Uwan man lulit. Tadtala ngamin nga nasangok ti cellphone ko. Ay na, naimbag man. Nag-sweet kayo ita Sana all. Nabasak je comment mo, Lolit. Sana all ko nam. Ja kon rin replyan, ja comment mo. Ura tayin heart comment niya. Una, awan problema iti day tamare. Naimbag ka pa'y Danica. Nagwapo nila kayo mo. Ngum loyal latakan ka. Nabayag kayo ng agasawa. Ngum di na kan sa pulos linuko. Ay, siyak lang ngamin ti love na. Kasano kat siyak mat ngamin ti first love na. Ubing kami pa idi naging da kami. High school kami pa lang idi. Kasta aya. Owan, loyal kami ti tunggal maysa. Awan nagloko kada kami. Ta still burning latati inayat me. Imbag man. Ngam siyak ngay. Namindwa nagbabae nila kay ko. Kasla nga rod na po kaw ti panagayat ko kankwa na idilino ko na. Kanayon ti panagapa mi. Noda kami akathan kami pulos nga agap-apa kanila kay kutatan. Idiaan na palpalabas, nagapapa kami ngam tatakathanan. Da kami siguro ti makon ko na nga perfect couple. Ay na, imbag man. Sana all talaga. Uy, Dario, ag-inigam tayo ti matado ti malabasan ta nga tattao itay store. Kan adadanan ang itanya kita ma. Ay, una niya. Umay ka nga rin. Tagin nakbay ta bakit? Apaw! Muna yung kinasweet data. Dario, Danica. Kita nyo ang mga lumakuton kayo. Lolit. Ay, Dario, ikis na tapno makita dia. Ikisa sa asawang boy. Ni, nasam ata kumit kita da. Sikan ati manggis kanyak. Ngam iti pingping lang Sikan ata si kati lalaki. Alaman lang. Ay, Noon na talaga. Makapaapal ti kinasweet yung agasawa. Super kayo. Agbagbagay kayo, pay. Thank you, Lolit, Basta una pa lang kita da kada talulit. Umapapal tansan. wan nga ruda. Ay, uban nakit di pa ya. Pakawan mo da. Panugan na kiday. Naglumag ka. Mabaka yaman. Kat alangan nga siyak timang uba kanyam. Kat babae ak. Si kaata lalaki ka. Ay, nasaanin da ita. Uray, tay nagkankan iti pingping. Lakay, nakita mi kanya balayan da Dario kandani kay Jay Kalsada. Naglailo da matalimaba si Jay Store. Kan tsawang pa'y nga ro dagita istambay ijay. Uy, amaw. Takanayon tipos ni Dani kay tiladawan da. Kit nasayat, ano nalailo dan? Kasjay kumakanayo. Sanda nga ta nga agap-apan. Diyan mo Basta tong palin dati karida. Tanong maamuwak nga agapa naman.
Pagsinaan tayo dahil. Ay, barang agtultulo yan ati kas Jackie na lailo da iti tunggal may sa lakay. Nyamot ti kasto yung kabinetan. Nakagulgulo. Shh, tangiwat mo ah. Mangagda ka ti karo ba? Kapsutam tangiwat mo. Kita umat at yung kabinet ni. Naggulo man eh. Di ka man matita. Kadno si ka tinaudi nga nagkalkalid ta. Syakit din ti pabasolam. Agtal na ka man. Ay, napapispisan kansang ni. Padasam. Patayabak na tapos ti sumno aramidem ti kasta. Ay, ikang kansang. Sige, padasam. Makaraman kamat kanya ka. Apay ti ko namahang ka nga balasan. Ha, anak nga mabutang kanyam. Nakaluto ka, Dani ka. Kakwan ah. Nga magluto kamat iti si dama. Nalpas ako nga nangan. Sidak lang dyan linutok. Nga maday na po ita. Inla ka man ka ngayon lutuan. Unay mo tigas tang aramid mo, Dani ka. Managing bubukod ka talaga. Dinakto pa ilutlutuan. Bumalbalsak lang. Si dam lang matilutlutom na daduma. Huh? Aryo! Danica! Ha? Adda kayo! Umayak man! Ni nanang. Ay, dirasam. Yung kalukatan teri daw tagluto akit si dam. Apay, di kay painangan. Aldawon. Naladaw kami ngamin ang nagreing, nanang. Mga daw din. Nalpasa kun Ag nga ka Dario. Tasobuan ka niya. Itimplaan ka iti kapim lakay. Alaman nga ro, darling. Basila nga. Oray ka gudwalat tasa. Sige nga Rod. Da kayo ngay nanang. Agkape kayo ta itimplaan kayo. Ay nasa anon. Nabsugak pa'y laeng. Sige nga Rod ta itimplaak ni Dario. Nagmayatan ti kasta adyaryo nga agasawa, anak ko. Kasta kumakanayo nun. Katuan mo't nanang. Kasta kami matakanayo. San kami ngagap-apa? Nasayaat nga rod no kasta. Maragsakan kami adadakkelyaw iti kasta makit-kita mi kada kayaw. Wara kamat nga wara nga. Anya kamat tan Dario. Sumangpat ka iwaram tandang iti kagawa am ija salas. Kakasyak nga aglinlinis. Para linlinisak para warwara kamat. Tangiwat mo. At dadagitay chismosa akaruba dita paraangan. Uramat nga minanti kasto nga asawa mat. Di na pa mo taglinis mat. Nagsasao ka? Kung namot laman nagdaldalos ka man. Italaang mo't adyak na isim padagijay. Napanugak nga rod mo't ang naggapoy ti trabaho. Kat ayan nga roti sweldo. Awan. Yak itigking ka. Kastatura ka ngamin. No kahit mo ti makagamiti kwarta. Trabaho ka mata. Makitam ti kasta nga ugalim. Iso nga napukawan ti panagayat ko kanyam takas na ti ugalim. Sikalaan nga ya. Nakarkaro pa'y kanya ka. Awanan pa nagayat ko ka. Diyakon maisubli da ita. Kat anya nga roti gatang ko iti balon ng dagit anak mo ngay. Siyakton ti gumatang. Imot kakit di ha. Ada ko mamang aram kanyak tasukatan kalanganan. Nagbayag ka nga. Hindi pala ko maa. Urayak nga ramidam da ita. Tapno na waya akmatan. Nuhan ko lang nga pampanunutan dya tawid ta, sininaan kan. Baka itadya ka nung amin ijakabsat ko kat nuhan ko nga tong palanti karet. Uray siyak mata. Hay, saan tala ko man ang nagkaskasar ini? Tapno saan ta marigatan ngagsina? Dahit tangamin ti makagapugat. So asan akayat dagiti dadakkel ta ngagsina ta? Ta nagkasarta ka nung amin. Kat ano saan ta nati agpamarang. No kaya tate maekan iti tawid. Anya nga rod ngay. Itinbin iti inam ti tawid mo dani ka. Tamakaam mo ka noon niya ti pamayam iti daga atawidam. Agyamanak tatang. Uray ti kabsat mo. Itid mi matan ti tawid na anak ko. Ay, mayat mat kay dino itad yun. Tapno mapag numaran mi matan. Adu ti plano kay ti tawid kada kayo. Nanang, intadan ti tawid ni dani ka. Itid yumatan akanyak. Wen, madaman ti pan nakaasikaso dayta. Iti mabiit, maigamam ton ti papilis ti tawidom adaga. Agyamanak nanang. No pagtipunin nyo kinidani kadagiti tawid yaw, nalawa mo Da kayon ti makaamu amang sukay iti tawiden nyo kada kami, adadakkel yaw. Itatanaalatan ti tawid ta dani ka. Agsinatan. Ay, nagpampanunutak iti kalman inga na iti rabi Dario. Apay no hantan nga agsina, taag negosyo takit di. Ilha ko ta ti daddo mga tawid ta, ta iso ti pagpunan ta nga agnegosyo. Ha?
lumaklakay kan bumakbaktan. Kan adaduwa nga anak ta. Kaasida no agsinata. Sa pakakayat da kadagiti anak ta. Ornosan ta kay din ti bagbagi ta. Ay saanan? Isuntumot la ka na ayon ti panagapa ta. Katliklikan ta ti agapa ha. Promise, no napudot ti ulom. Han kan nga sabayan. Tapno awan apa. Basta agsinatan. Adula amin na kita ngay bagbaga. Sa nabalay, taytid ko ti sustento dagiti ubring. Awanan na abalayan. Nagsinan dagiti anak tayo. Ay, wen nga roda ah. Awam met maramidan tayo. Jay met kano ngamin anak mo tinang ipilit nga agsinada. Ay, wan nga road. Kaasi dagiti apo ko tayo. Ngala, sapay kumata maurnos tumetlaan ti amin kadakwada. Abalayan. Apay nga inlakom titawid mo ngay. Gumata kiti pampasada alugan nanang. Masadutang hagtalon. Anyan. May meday jay. Tainal daw ti kita, nanang. Ni mat Dario dato umawag. Ah. Hello Dario, imbag man tayo mawag ka. Ayan talawas dagiti ubingay. Dani ka, tulungan na ko ma. Abda na pa nung parang abakal. Kat intaray mo dito ospital. Anya? Pangasin Dani ka. Si kalangin mo ka makatulong kanya. Taon ti korta ni nanang ko. Pinagpili ka. No idalumda kung ano gastos at tinadisgrasya. Naimbag kin ka. Tadapay tay tawid mo adaga. Apay ngay raman nakita at nagsinata nga rodan. Si kapay tinang pilit kanya nga agsinatan. Pakawalan na ko ba Dani ka asawa? Sorry. Agsinobyan ta ko din Turnuson tati santa pagkinkinawatan. Pagpagaputa ko makadagiti anak ta. Ay, anan. Tadtata magipit kan. Ta kailangan ti kwarta sa muntoy bagati kasta. Naglalay nga mon ngay. Salamat ka na. Pakawalan na ko man. Pagsinoblan tanda ni ka bakit? Manjakon. Pinabainan nakto pa yan. Imbagak ide nga ornosan tati amin kanya ta. Nagpakpakaasi ak nga hanta nga agsina. Ngam impilit mo matlata nga agsina ta. Sa tadtata kailangan ti kwarta, sa kakundi subli kanya. Oho, never matanan ah. Iparupam launay mat nga kwarta lang ti kailangan kanya. Oray haanan. Kaya't kukumati makisinobyan iti asawak, ngam gapu tayong parupa na kwarta laeng ti kayat na kanyak, jakon sinobyan. Tamangan no kanayon tumanen ti panagapami. Nagsakit lang amin a panunutan. Idi kayat kung aurnusen ti amin kada kami, di na kayat. Ngam idi nagipitan, kundi subli kanyak. Kat itaasi na kami lata, ngam kitdi agtintinulong kami amang suporta kadagiti dua nga anak mi. Nangasawa iti sabali ni Dario kat siyak sa anak ko na nakiasawa. Impa may saklangan da atensyon ko kadagiti anak ko. Alakastan, tigayam mo, Dani ka. Alagagayam, di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Inyornos para ti script to gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manen, Diyos tagngina iti tunggal maysa. Hello kada kayo amin. Welcome kayo kanayon dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Sapay kumata nakaradkad ka na salon at tayo akanayon. Manipod kanikab sat Vina saan napud no nagantin tay idrama ita. Ngayam sakbay na, hello mampay kinilari Pulido kanagiti anak na. Wano anak da, the King kan Kyle from Rizali Pulido, Ijay, Hong Kong. Ni Donnie Fer Salvador, kani Joanne Rovillos dita Singapore, from San Manuel, Pangasinan. Kastimantik ko na ni Kabsat Vina. Dear manang biyanang, jak kursunada tinaasawa ti Kabsat ko. Iswa kay kayat ko nga asaren kan pababainan. Napimpintas ngamin ngam siya. Iswa main insecure kan kuana. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Apay ayan ni Manong Ligi? Ada iti trabaho na ita, Vina, ading ko. Ay, kastaya.
Umay ko kumaibaga nga nakitak ni Manang Margie je sentro de kalman. Ha? Sino, Margie? Tingay napintas nga ex ni Manong ko. Ha? Kat, anya ko maitano nakita, mading ko. Kaya't ko lang mat nga istoryaan kanya na. Apay dakas. Saan ba't kit di, ha? Kunak ano adda na patag nga ibaga may papan iti dayta? Awan. Kaya't ko lang nga istoryaan ka ni Manong ti may papan iti ex na. Kunak man busy ka, Giselle. Nga minawis nak matarimuan. Kuma, ngamjak makafocus. Tama di tiriknak iti trato ti kabsat ni Ligi kanyak. Iso anak isin narakakan ka, friend. Ampay, napanmanan day Avina, di boarding house yo? One, kat as usual, ti ex manin ni Manong na ti sangkay bagana. Kurang na lang nga ikumpara na kami iti tunggal maysa. Talaga, sensitive day tangkap sa tinobyong friend. Awan respeto na ken ka. Imbagak mga ano mabalin kat saan ko maadagi ti ex ni Ligi ti sangkay bagana iti sangwana. Ay, jaka mo. Ngam sensitibo ak ngamin a tao, friend. Tunggal kas na ti aramidan na. Panagrik na kat dinak kayak para iti kapsat na. Mawatan ka, friend. Ura sino mada? Maditirik na no kasta ti mangmangag na. Nang runa pa no kab sa tinobyom ti mangibagbagay ti kasta. Kinapastos ti kasta. Ay, namin anon adaras akas ta tinaramid na. Namin ano matan a kinasarita mi. Ngam aging gaita, awan mat ti pagbaliwan na. No siyak ti sika. Kasaritam ni Ligi nga sawam. Ibagam, taumakar kayon iti boarding house. Tay saan nga amo ti kapsat na? Iti kasta, saan na kayon ariribuken? Oh, adto yan ti kapem, Ligi lang kay. Agyaman ak bakit? Anya nga minantay ko nang maibagam kanyak? Ay, imay ni Vina nga ading mo dito'y boarding house itay awan ka. Sapsapulan na ka. Ibaga na ka no kumaan nakita na ni Margie anapintas nga ex mo ijay sentro. Anya? Among Ligi, panagrik na kat saan nakakayat ti kabsat mo parakan ka. Tunggal umay dito'y boarding house, kat jay ex mo akanayon ti sang kaibagana. Ay, una yun day jakapsat ko. Kanayon kumat nga ibaga nga anmadan na dagiti isaw-sawang na. Tapno saan ama kapasakit itirik na ti sa bali. Ngam inulit namanan. Anya nga tanong sa pultalangan iti sa bali a boarding house a pagabangan ta. Tay saan na mga amo, tapno saan datan aguluan. No okay lang kan ka Nasaysayat pa'y bakit? Agsapulak ti boarding house inton bigat. Pasensya kan lakay. Ngam na puno anak ngaminan iti kasta nga ugali ti kapsat mo. Ar-aramidak mati ka bailak a makibagay kan kwa na. Ngam iti kasta nga aramidan na. Mayad adayumat tan tirik nakkan kwa na. Makauma, tasyak mat na nakanayon ti agad adjas para kan kwa na. Di mat makarik na, lakay. Uy, naimbag man tayo makait ti balay Manong Ligi. Nakitak je ex mo ije sentro di kalman. Ni Manang Margie. Vina, mabaling ka di. Di mon sang kabalikas ti may papankin ni Margie. Taawanan ti bibiyang ko kadagiti ex ko. Kanayon mo nga ibaga dahi ta itasawa. Kat masair mo tirik na. Ibagbagak lang mat. Panunutam ti marik na di tao. Hindi pa nga ibagbagakin ka ano mabalin. Sarda nga mo dahi ta nga ibagbaga. Panunutam kumamot at tirik na ti ipag mo. Ay, overacting mat day nga tao. Ag-istoryak lang mat. Pangasim at adikan mapmapa ni boarding house minukasta ka. Dadaelam lang ti relasyon mi nga agasawa iti kastangar aramidam. Apay mo't ngamin nakasta ka ay Avina. Masakitan mo't ngamin jay ipag mo at adagitamot ngamin ex ni Manong mo tisang kay storyam. Ha? Talaga kit di nga overacting day nga Gisela? Aklundom ka din na sikati ka malay. Itiyan niya pa lang ngamin na rason. At ti ex ni Manong mo timapan mo isi istoryahan. Anya ti intensyon mo iti kasta nga raramidam. Alaman. Ha? Awan matmadi nga intensyon ko nanang. Nuwaga pa da nga ikapoy ti kasta nga raramidam. Ay na, saan ko nga parikot gata nanang? Di mo man ipakat ti kinatangsit mo. Kan numabala hindi kan mapmapan iti boarding house da. Nuriribok tumulang ti pahay mo kadakwada. Anya
anya ter aramidam dito boarding house ni Vina. Amom talagang awan babayin mo niya, Giselle. Jak maawatan no apay akas ka kakanyak, Vina. Awan mat amok abasol ko kan ka. Gapo kanya, mariknak nga dayon tirik na ni Manong ko kanyak. Apay ngay asyak ti pabasulam. Siguro, dinadal na kiti kabsat ko niya. Saan ko nga aramid ti kasta? Awan babayin mo nga, asawa na ka lang, katsakat kabsat na. Awan karbangam nga mang iya dayo itirik na nakanyak. Jak ipalubos nga madadal tinasayat nga relasyon mi nga kabsat. Gapula ang kanyam. Anya? Anak, sa dino tayo ni Vina? Nagkuyog da ka ni Rocco anubyo na. Apay ka day. Diyak ipalubos aga po iti ugali day ta Vina. Kat madadal tinapinta sa linangan mi nga gasawa. Talaga makanggag day ta tao kanyak nanam. Mala, naynayunam latan na ti pasensya miti kabsat mo anak ko. Sana balay, tainton makaakar kayo iti boarding house. Di yu ipakpakaambukan kwa na ti pagakaran yo. Idi pa nga anusan mi ti kasi nga ugali ni Vina nanam. Da kami ti agad adjust kang guara. Ngam anya tar aramid na. Yan adda na mo ti mading aramid na. Ay, ala, bagbagak tumanan di kabsat mo anak ko. Ni, anda ka matitibalay manong. Wen, penururay ka Vina. Apay aya? Agpakpakaasyak Vina. Mabalin ka di, asar nga amon ta asawa. No di mo kayat ni Giselle para kanya, di mo riribukan ti panagdin nami. Ay, day, tama nanti ibagbagam. Iso man nanti husto iti imatang mo. Sipod pa idi, kastan ti ugaling. Di mo ammo tagpakumbaba. Uray sikat ti mali, ipabasol mo iti sa bala tao. Gapoy ti dadya nga Giselle kat kastakan kanyak manong. Laglagi pam saan kay apakibibyangan iti lakay anobyo? Iso amanipod ita, di mo matin pakibibyangan ti relasyon me. Nawatam! Dadya nga Giselle ti mang daddadali ti mayat nga relasyon me kani manong. Aklo nam nga menti kam malim, Vina. Sika tinangirugi iti saan nyo apagkinkinawatan. Agpakumbaba ka kade. Ha? Ita niya ko mga gapungay? Agi daw kay ti pamakawan-awan no pasensya kadamanong mo. Tapnawanan ti rire anak ko. Nakasaritak ti may sa katrabahwak, Giselle. Ada ka no bakan ti a boarding house iti enda. Umakartay nga rudan ligi. Ay na, sapay ada trabaho kinton bigat bakit? Awagat laan ang tigayim ko. Taison ti kadwak nga agim pake. Day off na inton bigat lakay. Talaga ang kayat kun ti umakar. Saan akong akomportable dito eh. O sige, sika nga rin ti makaam mo. Bakit? Doon ang tawanan ng tinapalaba, sipod imakar kayo di boarding house yung. Ngam awan nang nagkuariklamom, Giselle. Wala, taawanan ti mga papa kanya, friend. Ada ka di ba iti komunikasyon daligi, kanti kabsat na atangsit? Ninanang laang matimang mga ko akasarsarita na iti cellphone na. Kagura na siguro ti kabsat na. Gapuitar aramidan na kanya. Kasla makonsensya ak, friend. Gapo kanya. Saanan nga agkinkin na awatan dagiti agkapsat. Ambay ko makonsensya ka, kat awan mo ti bangsol mo. Day ta avina, turumbang amakonsensya. Ta iso ti mangmangten itiriribo kada kayo. Agkalay sa kami na kaniro ko, nanang. Anya? Jay la kaya nobyam. Uwan, uray la kaya tabak nang mat. Maitad namin nga kayat ko. Sigurado ka kaden, itiday ta desisyon mo. Uwan, nanang. Numaasawak ni Ruko, di agbiagak to nga kasladon niya. Hang kayo nga madanagan, awan gastusan tayo iti kasarme. Nero ko ti makaamo iti amin. Hello, nanang. Hello, ligi anak ko. Ay na, agkalay sa kanon Davina kan tinubyo na. Kastaya, kano nga eh. Into no may abulanan umay kayon to Makitan to, nanang. Sa anak asigurado no makaumay kami. Taamang ano jak makalib iti trabaho. Mapantayo ka di iti kasarti kabsat mo, lakay? Saan ang Giselle?
Amangan numakangagak manan iti saan anasaya keng kuana. Amangan no agsakit tinakam na no di ka mapan. Aging gayta. Awan pa'y nang nagkuasuri manipod keng kuana. Tiyakon namnamaan ang mapasamak pa'y day ka. Amok ti ugali ti kabsat mo. Nalaing day di amang baliktad iti istorya. Tapno iso ti agrup-rupa a biktima. Nasaysaya atin no saan kami nga kita. At least, natal na ti panunot ko. Kat awan ti paka-estresa. Nanang, anyang ate ko na ni Manong Ligi. Makaumay da. Saan pa ya sigurado, binanakaw. Apay ka nungay. Saan nga palubusan da dyan nga, Giselle? Sana kasta. Hamangan ka no sana makapakaday ti trabaho na. Nuanda nga kayat di saan lang? Amo ka, sinugsugan di asawa na nga handa nga umay. Ay, amok ti ugali da dyan nga asawa na kat. Kontrabida nga ka na yon. Kaslamat ka nung na pintas mat. Ay, tangiwat mo man, Vina. Nagalas man ang tirum-rumwar di tangiwa mo. Maditi kasta. Vina, inton bigatan ti kasarta. Roko, hanak samot nga kayat siya kapsat mo. Atap mo laing dayta, kayat na ka. Apa nga ron nga kasi ti panang kita na kanyak. Kaslada sakit tinakam na. Nakitak pa nga kinusilapan na. Ay, istal na laing dayta eh. Ngam nasingpa, ti kapsat ko. Vina. Diyak korsonada ti babae an asawam, Roko. Tapay man, manang Nora. Masiguradok a kwarta lang ti kayat naken ka. Sa lakas ta ni Vina, manang. Anyamot ti kasta nga inasawam. Kasla saan a mapagtalkan ti panagrup-rupa na. Ay, tagiwat mo, manang Nora. Amangan lumangag na ka ni Vina. Uray tapod numat. Kan napimpintas mo't lang nga adayo-day dinatayon nga ipag ko. Ngamday ta, a babae. Apo, mayat ti biyag ti donya. Ni, adda ka matgayam ito'y balay manang Nora. Balay kumat lang daytoy, Fina. Adda kwartok iti daytoy a balay. Apay, saan ka di nga imbaga ni Roko kan ka? Ha? Amo ka. Nakikalaysa ka lang kin ni Roko akabsat ko. Gaputam mom abaknang. Rupat kwarta ka matanya. Ni, han matama nang? Saan mo't nga? Diretsaan ka na? Saan ka kayat ngagbalin nga ipag? Kanuan gaya? Di mo ikikatan ti wedding picture daro ko kan tinatayan nga ipag ko dito'y salas, ha? Siyak matatante asawa ni Roko. Oray anya pa'y tar aramidam. Tinatayan nga ipagkulat ta ti original nga asawa ti kapsat ko. Siyak ti makalaban mo no maikat dagita aladawan. Masursuro na kiti dayjay nga kabsat mo, Roko. Kanayon nak ngay kumkumparay jay na tayo nga asawam? Kasjay, at talaga ni manang Nora. Nasingad ngamin, agayem na di mo na ang asawa. Kaswerte na kaya tamay katagitilatawan ija sa alas. Kasano akmat nga rodan nga, no kasta? Ala, sana bale, taladawan lang dangigay. Nasaysayatan ti kasta, tapno awan tumpar ariri. Agtrabaho kamot dito'y balay Vina. Inawam mo't at inanganam. Madamdama akto na nga, aginaw manang. Talaga sadot ka. Iuray mo man siguron kin ni Roko dayta. Hanmat, ha? Amok daytan nga ugalim. No apay mga min anang asawa pay laeng manan dayta Roko. Itikasken ka pay laeng mat. Ay, nasakit mat data nga pa nagsasauyo kanyak, manang Nora. Oray anya tar aramidam. Di mo maartapan day dinatayon nga ipag ko. Baknang dayjay, kan saan arupat kwarta. Sika, agin pipintas ka lang arutan, soplada ka pay, rupat kwarta ka pay. Hanmat, ha? Aglablabas kayong matan nga agsasawa. Apay nga min nga da kay ito'y manang. Agraraman, balay mi daytoy nga agkabsat. Family house mi daytoy. Si Kati Pumanaw, tawan karbangam iti dayto abalay, nawatam.
Talaga ang nagduma kayo iti ugali iti day di ipag ko. Nasingsingpat nga adayo ngam sika. Anya day jay, adda na ang dod. Ni, adda na ang dud ko nam. Sa nakitaan man ang Nora. Kasano, di kan sama nga minagdigdigos, Vina. Anya nga han, nagdigusakto pa idi kalman. Apay, anya ti panagdigos mo. Every other day? Ay sus, napudot dito'y lugar tayo. Iso arumbang nga inal daw ti panagdigos dito'y. Mamindo apay kit di ko maitimay sangal daw ah. Ha? Kita ang matbasit ti hygiene mo, Vina. Tane, nasakit ti ulok ang makalang ab iti naangdod. Talaga adakkel tinagdumaan nyo iti day di ipag ko. Kanayon anabang luday jay. Fresh a kanayon, tanadalos iti bagina. Manang, Madlaw asaan ka managdaldalos. Ta ultimo aglinis dito'y balay, kat saan mo ang maaramid. Nagagatpay aday di ipag ko. Saan akasken ka asadot? huston man! No, han nakakayat nga parete kabsat mo han lang. Han nga tilay bagbagam. Makapasakit ka matitirek na nga. Masakitan ka, tamapaiswan ka, kasta ka di. Ha? Aklunum ngamin ti kinapudno. Kita umot nila dawan day di ipag ko ah. Nagpintas, naglapsat, kan madlaw nga edukada. Saan akasken ka, abarbaryote? Ay, makaumamat day tanga manang Nora, Ruko. Awan na ti ibaga na kanyak. Diyay na tayan nga asawam. Ano samlat ta ka di, Vina? Anya, una nga kanayo na kami nga ikumkumpara iti asawam nga natayan. Awan ti maramidam. Tatalaga mo't nga adayo tinagdumaan nyo iti day di asawa. Ni, uray si Karo ko, kasamat ng tibagam. Ay nano amom lang, hangkon nga matil mo nagitibal, balikas ti kabsat mo kanyak. Gamawan mati kunam nga kasarita mat. Awan bibiyang mo kanyak nga asawam. Makauma mati kasta. No nauma ka, di pumanaw kan. No ado tirerem, nakalukat tiri daw. Mabalin mo ti pumanaw no kayat mo, Vina. Diyak kayat, asikat ti mga pa iti kapsat ko. Tanapateg ni manang Nora kanyak. Ado tinaytulong ti kapsat ko kanyak. Idi agad adalak lang, Vina! Manipod nagdan na kami kini Rocco, awan aldaw nga insakit na. Tatilatan kabsat na ti isaksakit na. Kanayon ti panagapami iti kabsat na tauray bakutan, saan nga agpaatiw kanyak, nalaing amakiapa iso pimanawa. Kat dinakpulos sinukon wano inayayo ting asawak, iso binaybay akon. Gapoy ti dayta napasamak na amiris ko ti bidut ko. Ti panangumumsik idi iti asawa ti kabsat ko. Iso jakon inaramid ti kasjay. Tamok ang nabalsanak iti inararamid ko iti kalabas. Narigat gaya matalaga ti mangpasakit iti pada a tao tagbalatag mutlakan kata aramid mo iti udina. Alakastan, tigayim mo, Vina. Alagagayam ditan ti nagpatinggaan, ti pakasaritan ti may sakabsat diti drama tayo. Manang Biana! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan. God bless kada tayo amin.